Ibi ngibi byatungura umuntu udasanzwe ubizi, bigatungura umuntu udasanzwe ukurikirana amakuru yabera hano mu Rwanda, cyane cyane mu mupira w'amaguru. Biragoye ko niba ukurikirana shampiyona yo mu Rwanda ukaba ukurikirana ibibera mu mupira w'amaguru, ukaba wumva urubuga rw'imikino, ukaba wumva amakuru y'imikino, biragoye ko uzumva hatari ibibazo muri Ferwafa. Inshuro nyinshi kuyobora Ferwafa ndetse n'uru rwego ni gake umuntu ajya atinda kuri uyu mwanya. Ese byaba biterwa n'iki? Waba ari umwanya ugoye kuyobora, cyangwa haba hari ibindi bibazo biba inyuma y'umupira w'amaguru? Kuyobora umupira mu Rwanda akenshi nta kazi kaba gakomeye, bitewe n'uburyo ki abanyarwanda dukunda intsinzi kandi tuba dushaka ibyiza ku ikipe y'igihugu, tukaba dushaka n'iterambere ry'umupira wacu. Ariko se buriya bijya bibasha korohera ababiyobora, cyangwa biba bibasha korohera abakora muri uru rwego? Iri Rwanda Inspiration 250, iyi ni Bunini Rwanda rw'ejo. Ku mugoroba w'uyu munsi tariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 2026 nibwo hakwirakwiye inkuru y'uko perezida Ferwafa yatawe muri yombi. Iyije kandi nyuma y'uko mu minsi yashize hahagaritswe uwitwa Kagwire Peggy wari dafu muri Ferwafa, nawe ashinjwa ibijyanye no kunyereza amafaranga ya federasiyo. Ni mbere yaho gatoya y'uko uwitwa Kamarade wari umunyabanga muri Ferwafa muri manda yatambutse nawe yatawe muri yombi. Ibi byose turabihuriza hamwe, turebe ikibazo gifite kuba kiri muri Ferwafa. Byakugora kumenya neza ikibazo ahantu kiri utamanje kureba isesengura rusange. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo nkwibutse neza ko Peggy Kagwire wari umuyobozi ushinzwe imari n'imiyoborere muri Ferwafa yahagaritswe kuri izo nshingano nyuma yo gusanga muri iri shyirahamwe aranyerejwe agera kuri miliyoni 446 z'amafaranga y'u Rwanda hagati y'u 2023 n'u 2025. Komite y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ishyize imbere imikorere iboneye by'umwihariko mu birebana n'imikoreshereze y'umutungo, dore ko byagaragaye ko mu myaka yatambutse hagiye habaho amanyanga. Bitewe n'ibyo bibazo, Kalisa Adolphe Kamarade wabaye umunyamabanga mukuru wa Ferwafa akurikiranwe mu nzego z'ubutabera aregwa ibyaha bibiri byo kunyereza umutungo no gukoresha inyandiko mpimbano. Muri iki hagati ya 2023 na 2025, Peggy Kagwire nawe ari undi umukozi wa Ferwafa ukekwaho gukora amanyanga mu ikoreshwa ry'umutungo wayo. Buriya Peggy Kagwire na Kalisa Adolphe Kamarade nibo basinyaga ku nyandiko zisohora amafaranga muri Ferwafa, kugeza ubwo hanyerejwe agera kuri miliyoni 446. Byavuga ko komite nyobozi ya Ferwafa yakuye Peggy Kagwire mu nshingano ngo adasibanganya ibimenyetso ndetse agiye gukurikiranwa mu mategeko. Ngira ngo murabyibuka ibi byabaye mu minsi ishize, biciye mu matora yabereye mu nama y'inteko rusange yahuje abanyamuryango b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Shema Fabrice Ngoga wayoboraga AS Kigali niwe watorewe kuyobora mu myaka 4 iri imbere, nyuma yo gutorwa ku majwi 51 kuri 53. Muri make abantu babiri bonyine batamutoye. Icyo gihe ngira ngo murabyibuka ko yagiye yasimbuye Munyentwari Alphonse wari umaze imyaka 2 kuri iyi ntebe by'agateganyo. Ku ya 30 Kanama 2025 nibwo habaye inteko rusange yahuje abanyamuryango ba Ferwafa. Kimwe mu byari ku murongo w'ibyigwa ni amatora ya komite nyobozi igomba kuyobora iri shyirahamwe mu myaka 4 iri imbere. Abanyamuryango b'iri shyirahamwe bahisemo guha icyizere Shema Ngoga Fabrice wayoboraga AS Kigali. Uyu mugabo yatorewe imanda y'imyaka 4 iri imbere, yasimbuye komite nyobozi y'inzibacyuho yari imaze imyaka 2 iyobowe na Munyentwari Alphonse. Ubwo yari amaze gutanga kandidatire nk'uyifuza kuyobora Ferwafa, Shema Fabrice yari yaratangaje ko kimwe mu byatumye yumva yayobora iyi nzu ari uko yabisabwe n'abakunzi ba ruhago mu Rwanda, ariko kandi ko umupira ukwiye gucuruzwa. Mu magambo yaragize ati, igitekerezo cyanjye mu buryo bwo gushaka ibisubizo, umupira w'amaguru uri gutera imbere, bityo ukeneye abantu bafite intumbero. Kuri ubu ku isi usigaye ari uruganda, yewe n'uw'abagore uri gutera imbere cyane. Yakomeje agira ati, tuzashyira hamwe kandi tuziha intego ngari tugomba kuzageraho. Itsinda rigari ryashyizweho ryagomba gukorana na Shema Fabrice Ngoga ririmo Mugisha Richard uzagumana umwanya wo kuba vice perezida wa mbere ushinzwe iterambere rya tekinike, Maître Gasarabwe Claudine ni vice perezida wa kabiri, Engineer Niyitanga Desire ni komiseri ushinzwe amarushanwa, Kanamugire Fideli ashinzwe iterambere rya ruhago muri iyi nzu. Nshuti Thierry yatorewe kuyobora komisiyo ishinzwe umutungo no kumenyekanisha ibikorwa. Gicana Nikita yatorewe kuyobora komisiyo ishinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru n'abagore. Abandi bazakorana na Fabrice yari Hakizimana Lu wongeye gutorerwa kuyobora komisiyo y'abasifuzi, ndetse na Maître Ndengeyingoma Louise yatorewe kuyobora komisiyo y'amategeko, mu gihe Dr Gatsinzi Herbert yatorewe kuyobora komisiyo ishinzwe ubuvuzi. Abari bahanganye n'itsinda ryari riyobowe na Hand Walter n'abandi bamwe bari muri komite nyobozi icyuye igihe. Ibyo byose nabyo byabaye mu gihe gito gishize. Gusa ibi byose uko byabaga, Kalisa Adolphe Kamarade wabaye umunyamabanga mukuru w'iri shyirahamwe yagiye kuburana ubujurire
ejo bundi muri uku kwezi kwa gatandatu gushize. Yatowe muri yombi na RIB tariki ya 4 Nzeri 2025 akurikiranyweho ibyaha birimo kunyereza umutungo ndetse no gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Mu rubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rwabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo tariki ya 25 Nzeri 2025, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Kamarade akurikiranyweho kunyereza ibihumbi 21 by'amadolari. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko aya mafaranga yari mu madolari ibihumbi 43,621 yari yagenewe ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi, arimo icumbi n'amafunguro ubwo yari yagiye muri Nigeria mu mwaka wa 2024. Tariki 29 Nzeri urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwagaragaje ko ari impamvu zikomeye zituma Kamarade akekwaho ibyaha, rutegeka ko afunga iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategereje kuburana mu mizi. Kamarade yahise ajurira iki cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kuko atanyuzwe n'umwanzuro. Ariko tariki ya 20 Ugushyingo 2025 narwo rwanzuye ko akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe we yasabaga ko yakwemererwa kuburana adafunzwe. Nanone ntiyanyuzwe n'umwanzuro w'urukiko, afata icyemezo cyo kujurira mu rukiko rukuru rwa Kigali kugira ngo rutegeke ko afungurwa by'agateganyo azabona atari mu igororero. Urukiko rukuru rwa Kigali rwakiriye ubujurire bwa Kamarade rwanzura ko azabona ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki 15 Kamena uyu mwaka. Gusa nanone urebye ku mpande zombi hari ikintu kimaze guhinduka muri Ferwafa. Tumaze kubona shampiyona y'u Rwanda itangira gutera imbere, itangira kuba ubucuruzi koko nk'uko Fabrice yabyifuzaga mbere yuko ayobora Ferwafa. Imaze kugira abaterankunga batandukanye. Tumaze kugira Beckham nk'umuterankunga mukuru wa shampiyona. Skol nayo yarabaye umufatanyabikorwa wa shampiyona. Amakipe yatangiye kubona abaterankunga kandi ku rwego rufatika ari ibintu bifite imbaraga. Twabonye FIFA Series yateguwe neza ndetse ikagenda neza muri Kigali. Twabonye impinduka mu ikipe y'igihugu Amavubi, aho twatangiye kubona abakinnyi bashya ndetse abakinnyi ndetse b'intangarugero ndetse b'ingenzi mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ibyo ntibyari bihagije gusa. Twabonye Sekafa Kagame Cup iteguwe neza ndetse ikagenda neza mu Rwanda, ku buryo n'ubundi hari gahunda y'uko 2027 na 2028 Sekafa Kagame Cup izabera mu Rwanda. Tugenda tubona impinduka nanone muri Ferwafa. Ariko bigenda gute kugira ngo uko byaba bimeze kose ntihaburemo ikibazo, ndetse kandi ibibazo byabo biba bifite aho bihuriye n'amafaranga? Ntiyaba ari isoko y'amafaranga, ahubwo abantu batajya batekereza, akaba ari byo bituma abantu bahora batana mu mitwe. Mu minsi yashize kuri radio zimwe na zimwe hakunda gukwirakwira inkuru zivuga ati buriya kugira ngo uyobore Ferwafa ngo bisaba ko utakira amatelefone acicikana kubwira by'abayobozi b'amakipe akubwira ibyo ugomba gukora, ndetse bivuga ko buriya hari ikintu bakwiye kwitaho, abantu bakwiye kujya bamenya uburyo ki harindwa perezida ya Ferwafa mu bundi buryo, akaba protection yihariye. Icyo gihe turakotinga radio zimwe na zimwe za hano mu Rwanda zagendaga zigaragaza ko buriya kuyobora Ferwafa bisaba ko hari ubundi ari izindi mbaraga ufite ku buryo utajya uvugirwamo. Icyo gihe bavuga ko ariyo mpamvu Fabrice ubona akeneye kwitabwaho bitandukanye. Ndakwibutsa ko iki gihe babivugaga bashingira ko buriya iyo uyobora Ferwafa ngo haba hari n'abandi bantu bari iruhande badashaka ko ibintu bikomeza kugenda neza kuko bari gutambamira inyungu zabo. Gusa ibyo twe ntitwabyemeza. Uko ibyo byose byagendaga bivugwa niko bakunze umupira nabo bagendaga bagira ibyabo bakuramo. Ariko nyine wakibaza ngo ibi biterwa n'iki? Kuki muri uru rwego hahora ikibazo kandi ibibazo bifite aho bihuriye n'ubuyobozi? Rero kuri uyu mugoroba tariki ya 11 z'ukwa munani uyu mwaka, urwego rw'igihugu cya RIB rwataye muri yombi umuyobozi wa Ferwafa Shema Fabrice akurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye ibitangazamakuru ko Shema Fabrice yatawe muri yombi kuwa 11 Kanama 2026 ubwo n'umunsi washize. Kugeza ubu Shema Fabrice akaba afungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza gikomeje ngo dosiye ishikirizwe ubushinjacyaha. Shema Fabrice yamaze imyaka 6 ari perezida wa AS Kigali, akaba mu bihe bitandukanye yarifashije kwegukana ibikombe bitandukanye birimo igikombe cy'amahoro cya 2019 cya 2022 ndetse n'igikombe cya Super Cup 2022. Hanze umupira w'amaguru asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo Africa Medical Supplier gicuruza ibikoresho by'ubuvuzi mu Rwanda. Itabwa muri yombi ryiwe rikomeza kugaragaza ndetse no kumvikanisha neza ko muri ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hafite kuba harimo ikindi kibazo kiri finance, atari ikibazo cy'ubukene, ahubwo ari uburyo amafaranga yakoreshwamo ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye. Ubwo abantu benshi bakomeza kubyibaza ni nabwo iyi nkuru yagiye hanze. Ibi kandi nanone bibaye nyuma y'uko mu minsi ibiri ishize tariki ya 10 Kanama 2026 nibwo mu buryo bwemewe ubuyobozi bwa APFC bwatanze ibaruwa muri Ferwafa yerekana impamvu itazakinira irushanwa. Ndavuga ibya Super Cup. Umunyamabanga mukuru wa Ferwafa Boni Mugabe yemeye ko bakiriye ibaruwa ya APR ndetse bagiye gusuzuma impamvu zatanzwe izakurikiza ho kikazatangazwa mu gihe cya vuba. Ubwiwe yaravuze ati ibaruwa twayibonye ejo nimugoroba uvuye mu munyamabanga bwa APR, impamvu zabo zirasuzumwa, ibindi bikurikiyeho muzabimenyeshwa mu minsi iri imbere.
APR igaragaza ko itigeze imenyeshwa mbere ku buryo bwo gukina iri rushanwa bwahindutse kugira ngo byifashe mu gutegura umwaka w'imikino wa 2026-2027. Igihe hafatwaga umwanzuro wo guhindura irushanwa, ntabwo iyi kipe y'ingabo z'igihugu yigeze ihamagarwa nk'umuryango urebwa n'irushanwa kugira ngo hafatwe umwanzuro yagizemo uruhare, bamenye inyungu bifitiye ikipe y'umupira w'amaguru. Ivuga ko kandi hari guhamagarwa abanyamuryango bose ba Ferwafa kuko amakipe 4 gusa atari yagenewe irushanwa rya Super Cup, kandi ko ubundi rikinwa n'amakipe yitwaye neza mu mwaka wabanje, aho bamenyeshejwe umwanzuro ku irushanwa ngo wasanze ikipe y'ingabo z'igihugu yarateguyemo imikino ya gicuti yo kwitegura irushanwa rya CAF Champions League 2026-2027. Biteganyije ko amakipe 4 ari yazahatanira igikombe kiruta ibindi cyahinduriwe izina gisigaye cyitwa Turbo King Super Cup ku itariki ya 22 na 28 Kanama 2026. Aya makipe ni APR FC, Rayon Sport FC, Kiyovu Sport ndetse na Police FC. Ibi byaje nanone muri iyi nkundura y'iyi minsi. Gusa muri ibi byose biba biri kuba, ndagira ngo nkibutse neza ko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, Shema Ngoga Fabrice, yashyizwe mu bagize akanama gashinzwe kurwanya irondaruhu n'ivangura mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Uru rwego ruyobora umupira w'amaguru ku isi rugira komisiyo zitandukanye zishyirwaho buri myaka 4, ariko zidashobora kurenza manda 3. Inteko rusange ya 75 y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yabereye Asunción muri Paraguay muri Gicurasi uyu mwaka, niyo yatorewemo Martin Ngoga nk'umuyobozi w'akanama gashinzwe imyitwarire ya FIFA. Kuri ubu abandi banyarwanda bahawe inshingano muri nzego nk'izo za FIFA harimo na Shema Fabrice watorewe kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda mu mpera za Kanama 2025. Shema kandi akaba n'umwe mu bantu 22 mu bihugu bitandukanye bagize akanama gashinzwe kurwanya irondaruhu n'ivangura muri FIFA, aho gakuriwe na Katu Oklak wo muri Ghana. Hari kandi Kanyindi Annelise usanzwe ari umuyobozi muri AS Kigali, we washyizwe mu kanama gashinzwe ikoranabuhanga muri ruhago no kujyanisha n'igihe, aho kayobowe n'umunya Ireland Tolvador Garson. Mu bandi bahawe inshingano harimo perezida w'ikipe ya Yanga yo muri Tanzania, Engineer Hersi Said washyizwe mu kanama gashinzwe gutegura amarushanwa y'abagabo muri FIFA. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Tanzania Wallace Sakaria yagizwe vice perezida wa komisiyo itegura ruhago yo ku mucanga, naho Samuel tuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon agirwa vice perezida wa komisiyo ishinzwe amategeko y'umupira w'amaguru. Ubwo urumva rero ibyo byose ni ibintu bibaye mu gihe gito perezida wa Ferwafa amaze iminsi ayoboye Ferwafa. Ese wakibaza ati ibi byose bibaye ko bigaragara ko afite umusaruro mwiza mu bijyanye n'imirimo yiwe, byaba bigenze gute muri aka kanya? Nkuko nabikubwiye, akurikiranaho gutanga sheke itazigamiye. Rwanda Inspiration 250 turababereye kugira ngo tumenye iyo sheke yayihawe nde, yayihatanze ryari, ayijyana hehe, ndetse byagenze gute nyine kugira ngo iyo sheke bize kurangira ibaye ingaro. Wegumana Rwanda Inspiration 250, genda ibintu Rwanda rw'ejo nguciriye ku mayange y'impamvu afite kuba ari mu maboko ataraye. Ibisigaye wowe gumana natwe, kora subscribe, indi nkuru ni mukanya.